l'ispirazione per la storia del film, perché ovviamente questo è un film imbevuto di tanti riferimenti che sono magari anche non soltanto a livello di riferimenti cinematografici, ma c'è anche, ho letto, un riferimento preciso al folklore kazako e vorrei che ci potesse dire qualche cosa anche su questo elemento che esiste nella genesi della storia. Хорошо. Спасибо за вопрос. Вообще, мы, конечно, волнуемся, но я постараюсь ответить правильно. Фольклор, да, в данном случае Кермек, на мой взгляд, это в какой-то степени герой из казахских сказок. Есть такой персонаж Вертостик. И вот в начале фильма, в первом кадре, есть такая вот фигура из картона с поломанной рукой такого древнего богатыря, Батыра. И это, наверное, какая-то вот наводка на то, что герой пришел прямиком, в принципе, из сказки, из фольклора. Buongiorno, cercherò di rispondere perché sono molto emozionato. Effettivamente lei ha ragione, mi sono ispirato molto a folklore, però mi sono anche ispirato a delle favole che sono proprio del Kazakhstan. E nel primo quadro che avete visto, nella prima parte, c'era questo fantoccio con il braccio rotto, il braccio che penzolava. Ebbene, questo rappresenta un eroe dei nostri tempi. E ricordiamoci che gli eroi vengono dalle favole, dai racconti delle favole. Да, и это не обязательное, конечно, сравнение, но я вдохновлялся в этом фильме тем, что могу соединить реальность и сказку, и показать фильм, показать эту обычную историю глазами Кермека, глазами большого ребенка. В этом был, ну, naверное, самый главный momento который меня вдохновлял. Bene sì, ma effettivamente il confronto nel quale io mi sono ispirato, come diceva lei, è il confronto che ho voluto fare fra la realtà e la favola, però ho voluto rappresentare questo confronto attraverso gli occhi di questo grande ragazzone che è il personaggio del film. Perciò effettivamente c'è la parte favolistica, diciamo, ma è ispirato soprattutto a un personaggio reale. Grazie. E per quanto riguarda invece i riferimenti al cinema, perché il film è letteralmente imbevuto di citazioni anche dirette, a cominciare da quella a Melville, volevo capire un po' come Adil Khan ha lavorato sul processo di integrazione di questi riferimenti sulla spina dorsale della storia. Мы заметили, что в этом фильме вы очень часто цитируете, извиняюсь, знаменитые фильмы. Вы говорите о вот этих фильмах. Я бы хотела знать, каким образом вы внедрили вот такую, почему вы выбрали это, и какой процесс вы использовали, чтобы сопоставить знаменитые фильмы, почему вы хотели их поставить в этом фильме, если есть какой-то, в общем, секрет, суть или объектив. Мне кажется, фильм «Самурай» Жана Пьера Мелвиля – это самое невозможное, что может прийти в голову, когда думаешь о герое Кермеке, и никогда не подумаешь, что Кермек – фанат как бы французского кино, и в этом плане мне хотелось показать как можно более недосягаемую мечту, недосягаемое кино для персонажа. Чем дальше, тем лучше, потому что Кермек, на мой взгляд, силен благодаря тому, что он может быть абсолютным мечтателем, наивным, но сильным в своей наивности. Sì, bisogna dire che il riferimento che ho fatto al film Samurai del film
ed è difficile pensare che un film come Samurai, molto famoso eccetera, possa venire in mente a un patito del cinema e soprattutto a un fans, un patito come questo personaggio che conosce il film francese. Qualsiasi persona può essere, diciamo, interessata da questi film, però per il mio personaggio principale è un sogno, il fatto di poter diventare anche un famoso interprete di un film come Alain Delon, ad esempio, è un sogno non raggiungibile per lui, perché Kermit per me è un naif sognatore, ma un naif sognatore con i piedi per terra. E a proposito di sogni irraggiungibili, che ci puoi dire invece di questo ultimo sogno, il sogno finale che il personaggio di Kermec ha, quello di costruire una sala cinematografica nel mezzo delle montagne, nella steppa kazaka? Вы можете нам рассказать немножко больше касательно вот этой последней мечты Кармака, то, что он мечтает именно построить кинотеатр в середине, в общем-то, такое место, и особенно в таком месте в Казахстане, там не то, что... Почему он это решил? Вы знаете, год назад, когда мы sнимали film, мне в голову не могло priti, что когда-нибудь кинотеатры будут запрещены. Sa, volevo dirle intanto che un anno fa, quando ho girato questo film, non avrei mai e poi mai pensato che a un certo punto tutte le sale cinematografiche sarebbero state chiuse. И сейчас я думаю, что эта невозможность построить в принципе кинотеатр, эта непостижимость мечты, она сопряжена в какой-то степени с тем, чем было для меня кино в принципе всегда. Кино для меня было бегством от реальности, своего рода эскапизмом. И для Кермека, я думаю, кино это то же самое. Это та мечта, в которую он уходит, та реальность, в которую он бежит от той действительности, которая его окружает. И мне кажется, для каждого, наверное, из нас кино является чем-то таким, чем-то, куда мы все бежим от жизни. No, io devo dire che oggi il fatto di pensare che queste sale cinematografiche sono impossibili da creare, eccetera, questa impossibilità è molto legata ad un contesto particolare nel quale stiamo vivendo, e devo dire che questo personaggio nella sequenza finale del film, dove fugge con la sua ragazza, è una sorta di fuga dalle realtà, ma con una forma di estetismo, una forma molto ben precisa, perché secondo me il sogno praticamente tutti, quando lui fugge dalla realtà, ma non dal suo sogno, e questa realtà in fondo tutti noi quando sogniamo fuggiamo dalla realtà. Vorrei fare una domanda all'interprete, ad Azamat, vorrei chiedergli come è stato avvicinarsi a questo personaggio così particolare, perché Kermec in qualche modo è un folle stralunato, ma come diceva un attimo fa Ilhan, sembra che nonostante tutto, nonostante questi sogni e desideri irrealizzabili, mantenga i piedi per terra. Для вас вопрос, Ахмад. Мы хотели бы знать, как вы подошли к вашей роли, как вы подготовились именно, чтобы показать такой очень тяжелый, в общем, роль персонажа. Это человек, ну не то что сумасшедший, но немножко простенький, такой очень, сердце у него великое, и все-таки он страдает от этого. Я бы хотела знать, как вы приготовили эту роль, потому что роль очень сложная, и вместе с тем вы изображаете не, то есть странного человека, но который все-таки ноги серьезно на земле, в общем, стоят. Добрый вечер. Дело в том, что я сам первый раз посмотрел картину сегодня. Buonasera, sono commosso perché anch'io per la prima volta ho visto il mio film questa sera. Allora è un po' commosso. Не могу не воспользоваться таким шансом и не поблагодарить Адильхана в присутствии большой аудитории.
картину и за приглашение и такую удачу работать с тобой и познакомиться с тобой. Non posso perdere questa occasione per ringraziare veramente di tutto cuore il realizzatore, perché mi ha dato non solo la possibilità di fare un ruolo che veramente mi sta bene, però di poter essere presente qua in un contesto così prestigioso, e non posso non ringraziarlo ancora per molto tempo. Что касательно картины и подготовки к роли, как и любой артист, ты проходишь школу, учишься в театральном институте, тебе показывают ремесло. Дальше у тебя внутри прорабатывается какая-то своя кухня. Я прочитал сценарий, влюбился сразу в него, и я убежден, что Кермек, этот образ, в той или иной степени живет в нас. И в какой-то момент мы его хороним у себя внутри, превращаясь в Жамбаса. Вот. Либо как Жамбас укладывается в эту жизнь, встраивается и хоронит в себе этого Кермека. Sì, volevo dire che come mi sono preparata a questo film, ebbene, come qualsiasi attore si va a scuola, si fa la scuola di interpretazione o l'accademia, eccetera. L'accademia di interpretazione e di cinematografia ti dà un mestiere, però poi dopo te la devi cavare. Io ho letto la sceneggiatura, appena l'ho letto ho detto questa è per me, e mi sono approcciata a questo ruolo con molto amore. In fondo Kermec vive, un po' in tutti noi c'è un Kermec che vive, e però noi questo Kermec lo facciamo un po' morire, lo facciamo morire come nel film, che poi lo seppelliamo come hanno fatto tutti gli altri, perciò è una cosa molto sentita. На самом деле сложно что-то сформировать. Умные артисты живут на чувственном уровне. На чувственном уровне я, конечно, влюбился в эту роль. Как и любой артист, наверное, скажет, сначала надо влюбиться, а потом искать отклик с этим героем. И Кермек, еще раз повторюсь, живет в каждом из нас. Я надеюсь, что он во мне еще живет. И кино, благодаря этой профессии, благодаря встрече с таким режиссером, как Адлихан Ержанов, он во мне продолжает жить. И поэтому огромное вам спасибо. Большая честь сегодня быть здесь, с таким трудом мы добрались сюда. Это счастье. И наш Кермек в нас, я думаю, и в Адлихане сейчас расцветает, живет и все больше занимает внутри нас больше территории, вымещая Жамбаса и всех этих ребят. Devo dire che fare un film è sempre molto difficile, perché prima c'è il sentimento e poi c'è il fatto di dover girare, di assimilare il ruolo, però si cerca sempre, quando si deve interpretare un ruolo, scatti una scintilla. A un certo punto scatta questa scintilla fra il ruolo che ti prepari e quello che interpreti. Una volta che questo si verifica, puoi girare, fai questo, e devo dire che è una specie di contatto continuo, fra me e il personaggio. Io oggi mi sento Kermec, io ho l'impressione che Kermec sta rivivendo in me e anche in tutti noi, e proprio questo sentimento, il Kermec non mi abbandonerà mai, e sarò sempre eternamente riconoscente ai produttori di avermi dato questa possibilità, perché in tutti noi c'è un Kermec che riparte, che rinasce, va avanti, e lo porteremo sempre con noi. Grazie mille per questa occasione veramente meravigliosa che mi ha commosso e che non dimenticherò mai. Grazie.